Muthenya wa mbere wa mwaka uyu wa 2019 ukurongoreirie kuiguithania kiama kia KNUT na TSC kuria atongoria kiama kia KNUT mekinyire wabici-ini cia ministry ya wira mucemanio-ini uria ugutafanitio ni kamiti iria yacagurirwo kuiguithania mieneno yeri. No thutha wa gweterera gwa kahinda atongoria aya a kiama kia KNUT methiira. So this is a sad situation. There has been no meeting. So when there's no meeting, then it gives us a blank check. Yeah. To proceed with what we think we should be able to do. Itua ria TSC iria kwaga gwikinya mucemanio-ini ucio ria rakaria atongoria ya kiama kia KNUT aria marorite arutani 398 aria manyitire marua ma guthamio matigetikire guthama nginyagia githagathago gatagati kao na TSC gietherwo kihonia. Kukorega walimu alafu kwa kisingizio ya kuleta sera mpya haiwezekani. Ikiwa tujasikizana itafanyika. No na gutuika TSC mena marua maigoti ma kurugamia mugomo, kiama kia arutani kiugite atongoria a KNUT matire na hinya wa kurugamia mugomo uria maugite ukambiriria muthenya wa rucio. Mugomo si kwetu kama viongozi. Hiyo ni ya walimu na wamejitayarisha wenyewe. Na tungependa kusema ni makosa kwa nchi hii kwa waajiri kufuatana na mambo ya industrial relations kuenda kuchificha na kupitia milango ya nyuma kupata ile inaitwa ex parte orders. No na kuria uguo TSC ni rutite riboti ikiuga ati arutani aria othe mathamirio ni mekinyitie ceceni-ini njeru iria matumirwo o riria arutwo meregerirwo gucoka cukuru wa gatatu kiumia giki. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kiama Kariuki.